بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. fogweci njalengi dimnorok subhanahu wa ta'ala njullino tuleroxe muhammad sallallahu alayhi wa sallam indak widayo naxa mofandexe andonaye inoy mbi anu groupe yete mbetanote a qoox in to mbetano nunte ngedorok subhanahu wa ta'ala o yoɓan fo o jaɓan fogwe o kiinoxe andonaye gimay roog subhanahu wa ta'ala a jego ngimo ngoolu a fogayno kete warna gim keke andona te refu fa ngon inda itam a gim keke andona te refu mbugal na andona te jega na pomboy wala ke andona te refu xewala jegama nekinoxe garet na tok lanqe roog subhanahu wa ta'ala arin pour te fat wa roog subhanahu wa ta'ala bes xana gar a paɗa xalaga te fi'ogna wala ke te fi'ogna took lanqe wagga terno fi te ref fangon ane koy bete gara o leng ande nate gartika o leng ande mate so'kan o leng ande nu lang kumo kino xontika kon kene kino xe ka warno gim indalate garna itam bo kino xe inorme fogma ngotna ngemanno a ngeekno no keke andona te refu pomboyum o tulero xe ile mbaye alute ndak wo xano qono xe nan xa ñaɗa xe den a ñaƴale te ñaƴa ndak wo bete ndetno xana jeg malaka ɗik ka ngar non pomboyale malaka leng ne lembel munkar lakas ne lembel nakir bete ngarno xa arbu den xana jeg question ka te lamitno o xexonna kete lamit kano fogayte te refu an refu yalof an refu tulerof xareɗu diino of to lamta kene oxu refna xana lamtelo ten kono kiin oxu refna waray waaj a jemo ɗet nete tontor ka nete jabit ka keke andona te refu a lamta kaga o leng wage ngotono jaɓan koy a refange a qoxof a refanga xe gimɗuna roog subhanahu wa ta'ala roog xana yoɓ nan no ten bete waag no jaɓ bete lamtuno ten ɓe a roog de tere ɗu yales o tuleroxo muhammad sallallahu alayhi wa sallam a o tere ɗu tuleres gimɗam ni de gimɗami yo pat rogox inda itam roog subhanahu wa ta'ala o te lulɗun inda diine es de islam o reɗu a fiyanga roog subhanahu wa ta'ala xoyit alemba o paɗo xemi de alemba i ndigil mbektaneno yajat nano yo keke andona ye te refu a pomboyum a fiyanga telalel nu keke andona ye te refu fidèle palasum alembele kene de te narɗu ref palasof soɓɗanga ye gimori roog subhanahu wa ta'ala indali gimona roog bo jaɓ roga subtanangi ten a fi'anga ten place ajana a fi'anga xewal ke sutoro maga inoron ajanana a soɓidano na pomboyum inda refanga yefarane oxe gimere na roog wala nafeq ne a lamtange xa an ɗono koro xeke andona ye te ref muhammad sallallahu alayhi wa sallam kalem de xalem ka
kam le mboogu rek kewino le mboogno andim no ten dara i kewino le mboogno rek kam refogu ciiñ den le mbaa a fiyanga tele mbele andiro to lamtiro yalla ba andat a fiyanga tefadelo martu la andona ye nu jelem o xemante marto jelem no hadis lakas tele mbe tefadelo ten nder nofke a fiyanga tefadux a paɗaxala andona ye ke refna took lanke fop xana nanin bete yoqo kiin fu cine subhanallah ya saroga musla inte ya sarog subhanahu wa ta'ala musla innu kaga a fiyanga no hadis lakas keke andona ye te refu a pombo yumde lanke xana moƴno a ɓoƴno a poƴala andona ye a qiƴaxe xana ndokro la hawla wala quwata illa billah fogwe xa jaru kene ñaka faɗo roog subhanahu wa ta'ala ya sa roog subhanahu wa ta'ala musla in no kene ya saba i nga'no abadan fogwe a pomboy ɗiki ref ka imate ref a pomboy la andona ye pomboy ajanal wala pomboy fidel o kino xa koy o te ɗeet ka no kum te bugu a pomboyum te bugu rok o kino xa fiyan kan o xooxum o leng wagen no fiyan kon kaga oxu refna fata xaƴtin yiif we ngeɗoru subhanahu wa ta'ala te fi keke andona te ref pomboy ina pomboy ajana a pomboy la andona ye xiiwal rek i ndef kooma i ndate musla in nu mbugal keke andona ye te refu mbugal pomboy roog subhanahu wa ta'ala wagani yasa fi'in kon i ndayo mene bo beneen yoon wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh